Минем исемем Кара. 12 ел кизә торгач, ниһаять туган үскән шәһәремә Истанбулга кайттым. Жыл буенча бары тик үлем турында уйлап бардым. Ләкин биредә күптән онытылган мәхәббәтем очрады. 12 ел элек Истанбулда апамның кызына гашыйк булган идем. Мәчет, йорт түбәләренә, урам ташларына акрын гына яуган карны күзәттем. Башымда барысы да будалып бетте. Шәһәр, аның агачлары, мәчет ишек алдында уйнаучы бала-чага һәм сатучылар тавышы. Шунда аңладым ки, калган гомеремне монда гына яшәргә телим. Күз алдымда сөйгәнемнең күптән онытылган йөзе пәйда булды кебек. Кара өчен мин жизни. Башка рәссамнар да жизни дигәнгәдер. Хәзер инде ул минем икенче исемем кебек. Кара безгә моннан 30 ел элек анасы вафатыннан соң килде. Йортыбызга кирип йөргән башка үсмерләр кебек үк Кара да минем бердән-бер кызым Шәкүрәгә гашыйк булган. Мин моны белгәч аны чакыртып алдым да, бу йортка юлны оныт дидем. Һәм ул китте. Хәзер инде менә күп еллар үткәч, Тәбриздән аны үзем чакыртып кайтарырга мәҗбүр булдым. Чөнки шөнкелеккә бирелә башлаган идем. Рәссамнарым арасында кеше үтерүче, катил пәйда булды. Мин Госман Уста, падишабызның остаханасының баш рәссамы. Миннән еш кына чын рәссам, башкалардан нәрсәсе белән аерылып тора дип сорыйлар. Аның аерым билгеләре юк. Вакыт үзе чын рәссамны билгелидер. Ә чын рәссам исә гасырдан гасырга күчеп килгән милли рәсем сәнгатебезне үстерергә, сакларга тиеш. Яшь рәссам белән танышканда мин аңа 3 сорау бирәм. Беренчесе, син үз алымыңны булдырырга телисең. Икенчесе, әгәр дә эшләгән эшләреңне бер кемдә, бер качанда күрмәячәген белсәң, нинди хисләр кичерер идең? Өченчесе, вакыт турында. Рәссам вакыты һәм Аллах вакыты. Аңлыйсызмы? Миңа күбәләк диярләр. Дөресен әйтим, миңа калса сәнгать дәрәҗә һәм акча белән үлчәнә. Алар иҗатчыга илһам биреп тора. Әгәр дә бу сүзләрне остаханабыздагы башка рәссамнарга сөйләсәм, алар ачудан шартларлар иде билләһи. Бу сүзләрем өчен мине уялтырга тырышырлар, теңкәмне кырытып бетерерләр. Шул чак ачудан алар ясый алмый торган итеп бер хатын-кыз сурәте төшереп куярмын. Беләм. Ул булдыксызларның гайбәт таратудан башка эшләре юк. Имеш мин катил, кеше үтерүче. Ләкин шуны истә калдырыгыз. Аллаһ рәсемнәрнең күңелле һәм якты булуын тели. Чөнки күзе күргән кеше белә. Җиһан ул үзе бер зур бәйрәм. Миңа тырна диярләр. Сурнәмә китабысында эшләгәндә тоттым да падишаһыбызны басып торган келеш халыкка флориннар, ягъни тәңкәләр ата торган итеп сурәтләдем. Чөнки башка рәсемнәрдә ул булай да утырган килеш сурәтләнгән. Ә минеке бүтәнчәрәк булсын дидем. Меңләгән осталар шаккатуны бармагын иреннәренә тидергән кеше кыяфәтендә сурәтли. Һәм мин шуннан соң шуны рәсемнәрне уйнаганнан соң шундый фикергә килдем. Уйламасыннар, үз казанышлары белән Авропалы кәфирләр дип уйламасыннар. Аларның бит рәсем сәнгате күпкә мискенрәк. Карагыз инде сез. Яшел чирәм һәм кешекләр өере. Миңа зәйтүн диярләр. Яшереп тормыйм. Ишә дөньяның иң бай һәм куәтле кешесе Һиндстан шаһы Акбар ханның кешеләре эзләп килгән мине. Моңа кадәр бер кемдә дә булмаган искиткеч китап ясатырга тели. Имеш иң яхшы рәссамнарны табып китерсеннәр өчен бөтен ислам илләренә илчеләр юллаган. Ишә миңа да чакыру тапшырдылар. Бу яулар сәләт һәм мәхәббәт аша Аллаһның әмрен җиткерәбез. Карарга һәм күрергә.
Истә тоту. Күргәннәреңне белү. Белү. Күргәннәреңне истә тоту. Күрү исә искә төшереп тормыйча гына белү мөмкинлеге. Шәкүрә дияләр миңа. Кеше үзенең бәхетен рәсемнәрдән түгел, ә тормышның үзеннән эзли. Рәссамнар моны белә, ләкин сурәтли алмый. Алар шун бәхетне буяулар ярдәмендә тудырылган бәхеткә алыштырырга тырыша. Рәсемнәргә күчереп булмый торган бу тарихны бик күп еллардан соң улым Арханга сөйләп күрсәтергә булдым. Әгәр караны каушаганрак, мин тормыштагыдан матуррак итеп күрсәтсә, ышанмагыз. Әсәр кызыграк булып чыксын өчен ни генә уйлап тапмаган минем улым. Mərhum diye bilirsiz minne. Min kıyı tübündeki meyit. Hem ul mürtet katilden başka bir kimde mindən haberdar tügül. Kıyıga ışıp düşkende anda mında berile. Baş siyegimi yarıldı avızıma. Kan tuldu. Kim hem niye utirdi min aşıksalar idi şunu. Katilimni tizrek tapsalar idi. Katil dersiz mina. Uturuşu. İn kurkanım bilesiz mi nerse. Minim gibi katillerinin kıyamet gününde kureşekleri. Kur'an-ı Kerim'de ayrımalıklar süresinde barısı da anlatılgan. Lakin min o mehlukunun başına taş ırmı buldıra almadım. Çünkü o padişahımız için ezirlengen kitapını hurladı. Eğer de bunu işlemegen bulsam o bütün ustahanını, ustalarımızda yok ettirecek idi. Uturuşu katil buluma hiç ışana almayayım. Eytirsinle her günün tuman orasında öte. Yürü, resimlerinin şiklerin tuturarak şimdi dertimni kuşirem. Episi yılından yasalgan kumalalar bilen ak kagaz bitine sulangan mizgillerle şatlık bilen kulan. Kungilini suyuniş tutaklı. Kızıl bulum bilen bekitlim. Şanlı. Durmuş mindən başlana. Hem var nersede mina eyleme kaytasında. Min kızıl. On 12 yıl. Şuшы 12 yıl içinde мәхәлләбездәге дуслар, танышлар, туганнарымның күбесе үлгән. Әнимнең каберенә баргач, ташы янында ватылган шүлмәкне күреп, нигәдер җылап җибәрдем. Элегрәк берәү каршыма килеп, иске Истанбул күпкә кечкенәрәк, факиррәк, ләкин бәхетлерәк дигән булса, ышанмаган булыр идем. Тик хәзер бу сүзләрне минем үз йөрәгем сөйли иде.
Para bizge bundan 30 yıllarılık biz İstanbul'un Ak şehirinin şitinde yaşayan çaplarımızda kildi. Onun merhum anası benim merhum katınımdan ülken opasıydı. Şandırgına yolşangına malay. Hazır ise akıl oturtkanlık koraşlı ir karşımda basıp dura. Жизней. Hürmet görsete bile. Kullarımdan üpte maksus bula gitip Mongoliyada yasalgan kızıl boyavlar salı için para savuta getirgen. Lakin gözlerimiz şuraşuğa şunu anladım. Bizning ikimiz içinde ağır bulgan şekürege beyli sıravlar 50 de var. Efendim, İstanbul'a şakırığınızın sebebim anlatıp bilsek işi. Bilesin mi? Bundan 2 yıllık padişahımızın ilçesi olarak Venetsiya'ya barga tur geldi. Şunda divardaki resimlerine görüp isim akılım gitti. Birisinde kişi sureti. Şanasın. Gap-gadi kişi sureti. Lakin biraz qarab turgaç, men onu o'zim itib tuya boshladim. O'zi tomchida uxlamagan. Lakin ol benim yuragimni shunday itib yelkinlantirdi. Men onu o'zim deb tuydim. Bilasizmi? Ressam shul qadar ixtiborli. Bo'lmadagi har jihaz, hattolardan chiqqan kulagalarni da yasab qo'ygan edi u. Kulega ishlab bo'laman. Bula oğlum, bula. Venetsiyeliler kişini giyimler hem derecesinden tış, yüzünün üzünçeliklerinde suretle yolun tapkanlar. Portret degenleri bile şul bulayken. Eğer de seni şuşu asıl boyunca resminden çürseler, sen asırlar boyu unutulmayasın. Suretine kuş salgan kişi seni özünün yanında itip his eder. Mehabetin ne kadar güne köşeli bulsa da zap görmüyorsan, sigeninin yüz çalınları unutulayken, ol İtalya staları ısılı boyunca yasalgan, bir güne Şakürem'nin resmi yanında bulsayken, şul hatli gasap şikmez idim. Görgenlerim yine şul kadar titrendirdi. Men tünü boyu yıkılıyor olmadım. Başıma sıymadı. Kızık. Eğer de beni de şu ısıl bilen suretleseler ha. Ay yok, boyundu. Artık rak bolarıydı. Bu ısıl bilen iğnelik büyük padişahımız suretlenirge diyor. Hemen İstanbul'a kaytkaş birinci işitip padişahımız yanına gittim. Hem onun resmin Avrupa usulunda çürsek yaxşı bulurdu dedi. Lakin padişahımız bu fikrini şunduk geri kalktı. Yarı sen benim suretimni yasatırsın, divarga elip koyarsın. Lakin bir suret bilen divarlarını bize o bir zor günah. İstevneli, dilesen dilemesen de o suretke tapına başlayacaklar. Bu indi bizning imonimizga qarshi boruv bo'lar edi. Sen hech buni o'zingda yaxshi bilasan dedi. Bilaydim. Bilemdinamisin? Qo'shoqlarda hatta qo'rqadaydi.
Шул чак падишахыбызның баш рәссамы Госман Уста сүзләре искә төште. Аллаһ вакыты һәм рәссам вакыты. Жизни әфәнде шул ук фикерне башка сүзләр белән әйтә кебек. Юк, ризалыгымны бирә алмам дип, падишахыбыз сүзне шунда кырт кисте. Ләкин мин аны үзенең дә сурәтен ясатырга теләвен күреп алдым. Һәм аны сурәтен портрет итеп түгел, китап итеп ясатырга күндердем. Падишахыбыз бер генә теләк белдерде. Китап Hicranın 1000-нче елында чыгып, ислам халифаларының, ислам дәүләтенең көчен күрсәтсен диде. Инде халык арасында төрле гайбәт, сүз чыкмасын, таралмасын дип, эшне остаханада түгел, яшереп кенә өйдә генә ясатырга кушты. Бу хәлдән соң минем шатлыктан башым әйләнеп китте хәтта. Һәм без белән тәвәккәлләп эшкә тотындык. Әфәндем, туктагыз. Китапны падишахыбызның иң булган осталары бизи. Минем бит инде ничә ел каләмгә урынып токалаганым юк. Юк, әфәндем, мин аңламадым. Нигә мине Истанбулга чакырдыгыз? Аңлатып бирегез. Берничә көн элек рәссамнарымның берсе эштән соң өенә кайтып җитмәгән. Мескен Зариф әфәнде. Мөгаен аны үтергәннәрдер. Кірмесі babamdan o'tirganlardir degan eshitdim. O'tirganlarmi? Bu benim Erkan ulan. Gel bana Karan'ın kollarını. Nindi sikiyonu malay. Zor üskeç ne diyen jigit bulaşak. Hadi Şevket'imiz var. Anısın ayında şeydi. Erkan 6 yaşın tutardı. Ulan, bu sakattan işlemelisin iyiydi. Ustam meni bugün maqtadi. Onları qaytarib jiberdi. Atnağa 2 mertebe Kur'an derslerinden son bir kitap tüplevşi dostuma yardım iterge yürüyorlar. Hizmetleri onun için bulsa, İranüleri, özleri için. Babası kebek resim yasarga yaratan iken bu ulan ha? Yarata. Nişik gene yarata hele. Yarı var. Var oğlum var. Oynarız var. Var. Bilesin. Yanaşa resim yasao. Ol yanaşa kuru diyen söz. Mügayin ressamının ölümüne mene şul sebep bulgandır. Zarif usta ol işinde eski usullar kullanaydı. Şeklenem kim de bulsa özümüzdekilerden bir onu oturgandır. Nişik? Yok, men özüm ölümden korkmayayım. Ulgaçları bir uzak yol ötesi var. Mene şul kitapını padişahımızga üç kullarım bilen tapşıra almayı gidip barudan korkam. Eğer de beni ötürseler bu işini tamamlav senin üstte kola. Qaylarda buldun oğlum? Niye? Sen bunda ne işleysin? Babamın kulakları bulganda onun yer yanına kırmazken küp mü mertebe ettim min sana? Nişli aralarında sile.
Babam neden siledi? Anda bir abi ne var? Tuna oturdu. Ничек? Бар минем янга Хәйрияне чакыр, яме? Тизрәк. Бу минем авылым. Нәрсәне биясаң саныйм? Бар тизрәк, бар. Хайрия! Хайрия! Ялганчы! Мені ташлап қалдырдың. Екі кішін ішлерге туры келді. Әне қара, бүтін бармақларым бұялы бітті. Ауырттырасың бей! Іштен қашасың ма тағын малаяқтығы? Жетті, қашмайым! Сен тағы нені кәшіңді жемірлейсің ме? Қараны тиме, аңа тиме. Сен тұтқын баласы біздің іште қысылма. Қоя бары. Лимон алырға барам. Олдама! Шүрлікте дүния қадар лимон бар. Шума бәләсіз сугыш шукмарлары. Тұрғыз әлі. Ұрхан іштен қашып кетті. Ұстада бір өзі қалды. Дауышланма. Хәсен абылара, қашан көшеміз енді? Қашан қайда? Ауызыңы яп, сен де кел мұнда. Неге шуаңа? Мен бит нашарлық ішлемедім. Қора кеткен шымындағына отырғыз, яме? Юқса қунақ сізні нашар, әдәпсіз малайлар деп ойлар. Яме? Әнем, бабай біраз соң отырдылар деп сөйледі. Қора менен 12 яшқа зуррақ. Ләкин мен өзімні оннан үлкенірек болуымны ул шақларда оқ білей. Ул шақларда оқ білейдім. Ул шақларда ул әлі шын иратларша сөйләшә дә білмейді. Мені күргән сайын юғалып қала, күзләре түрлі яқларға тікәләйді. Бір көннәрне ул мені яратуы турында сөйләде. Мин бұларның барысын да әтиеммә барып сөйләдем. Әтинең әниемә әйткән сүзләре әле дә истә. Синең хәерче туганың күктәге тырнага үрлә күрәсең, мин уйлаганнан акыллырак булып чыккан. Шәкүрә ди йөрәгем. Кияүгә чык син аңа. Әнем Шәүкәт шымытты! Тапшырылған хатта нәрсе язылғаны қызықтыр енді сізге. Мина да қызық еді. Көз түшірдім. Тіплі білімім yok. Ғарап язуын қарт яһуди қаршығы қойын біліп бітірсін дей. Ләкин мен Эстер, İstanbul'ның ең атақлы сатушысы. Мәғайын бұл шәһәрде менің аяқ ізім түшмеген uğram yoktur. Yurttan yurtqa yerib tavar taşıyım, süs taşıyım, hem de xat taşıyım. Mundağı kızlarının yartısı min kiyevge zattın da indi. Maqtanıp eytüğüm tügül. Şuna göre de artık sıra bir bilgine tanınağız. Hazır min sizge әлігі қатны біреуге оқытқанда ишіткеннерімні сөйлермін. Қара әфенді, әти білен яқшы мүнәсебетлерде болуыңыз себеп етіп yurtımızға келіп кіресің.
Lakin mindan haber kütme. Sen gittin hem barı da özgerdi. Min kevve çıktım. İki ulum üsüp kile bir sırhan bizde kurdun Sinan'ı. İndi 4 yıl. Min irimni kütem. Başka bir nerse turunda da uyluyalım. Utinem. İşigimizni başka kalkma. Bir tapkır yalgıştın sınından minati karşında bir kızakın aklanırga turu kildi. Ayağın basmasın yurtımızga, hayırlısı şuldur. Kayşaklarda özümni şundi kişsiz, hem yalgız hissettim. Yanımda kart etiyim bilen iki yetim balam gına. Yapıştırılgan hatlarını nişi okuydunuz mu? Hocalar onu yapıştırmayına birer şanalar kuresin. Okuy yazabilmegen kız hatını algaş, yugalıp kara, yalvara minden okuttura. Bilesiz şimdi, min de okuy bilmeyim Okuyabilgen işin çıkışın izlep gidem. Allah'ıma şükür mine bilgenler, mina buruşlular İstanbul dolu. Hatna bir neçe tapkır okup çıgalar. Min yatlıyım. Yatlı hanımla kızga barıp sileyim. Kız da nadanlığını unutup okugan gibi hatka korap. Göz yaşların tüge başlıyor. Mene hayır hat taşmışlar hatını kire koytar. Amin. Min her vakitte de öz işime tuğra kalam. Bir yan kuldan algan kulga. Mene şundu indi min. Eğer de künlüme hoş gelseniz sizge de yardım etmey kalmam. Tırna efendi et suretini yasap, onu kahvehanenin divarına elip de koydu. Hem, tanış bulayık, min meddah. Küçük deyip bilirsiz mini bugün. Resimdekine bulsam da minnaktır kıvıktır. Siz itlerini söyleşmeydi deyip uylaysızlar, söyleşemiz nişikine, kendi bilüşesine bulsun. Kolaydır. Günlerinin bir günü padişahımızın şehirine, Yırak hem karangı avuldan yağağına başlayan bir din şekili. Akıllı kıska bulsa da tili bir kızın iken zimine. Kıskası etke hiç güne de ışamağın şepşen kişi. Hem jiyilgan halık kavlayı deyip söylegen. Peygamberimiz Muhammed kahve içken mi? Yok. Kahve içmegene kahve hanege böyle değil. İç kişiler etler suretini yasarga yaratuvchi mürtetler hem başka şunun işi hayvanlarına jıyıla. Allah tarafından bizlerden kitaplarını açıp okuyup Müslüman kitabı deyip aytırlık mı bu? Yok. Adam balası kahvehaneye kire, kahvesin işe şul kitapların qarı, şın barlıktan yırağa yabaya bara, hem sileşe bile tırgan itlerge ışana başlıyor. Itler dinimni hem mini koruluyorlar. Saksı ettiler. Hıdbaş efendiye cevap kaytarasım kileni gelisiz. Etlerini şaksı hayvan diye bir tesis. Etler Erzurumlu Nusret Hoca hemanın devamçılarına koragan dakikaş, istarak, akıllırak hem dinirek. Mana hocam beni kahve bilen sığılıyor. Siz itlerini kahve içmeydi böyle istirişemiz. Nişik kına, bana korak nişik
Ничек тамлап, авыз итәм. Һәм ахырда шуны әйтәсем килә минем хуҗам. Бик гадел кеше иде. Төннәрен талаушы белән чыкканда, ул вазифаларны бүрешә идек. Ул корбанның бугазын кисә, ә мин шул вакытта өрә торам. Һәм корбанның соңгы авазларын һич кем ишетми кала. Ana şu! Yalgan dinçilerini suyganda ırıp tırasıydı. Erzurumlu Nusret Hoca'nın tavşı başka hiç kimine işitilmez idi. Agar da şol yatsızda teki dünyaga jibergençi, birisi kişi utralığını isbatlarga tilegen bolsa oturup güler idim billahi. Lakin benim ağzı utresim gelmedi. Başka şaram yok idi. O bit, bütün ıstahanını yok ettirecek idi. Zarif ölgenden soň 4 gün uzdı. Lakin benim için o 4 gün gassar kebek. Kişi utralığıma hiç yaşanıp almayayım. Үйдә отырып булмый. Урамга атлыйм. Урын таба алмый каршыма йөрим. Каршыма килүчеләрнең күбесе үзен гөнаһсыз дип уйлый. Йөзләренә чыккан. Алар әлегә беркемне дә үтермәде. Шуңа да хәмсез алар. Куркак Зарифны хәл итүемнән соң Истанбулның карлы урамнарыннан 4 көн юл җитә калды. Аңладым. Күзләрендә акыл нуры булганнарның йөзләрендә газап шәүләсе булмый калмый. Уйлап карасаң, аларның барысы да үтерүче. Ул тын Зарифны ялган белән басып алып чыктым. Bir якта Әюп зираты, ә bir якта янган йорт тора иде. Ул безнең нигә монда килүебезне сорады. Аны тагында бер кыйба. Шуннан 12 адым читтә гомерем буе җыеп килгән акчаларымны күмдем. Әгәр миңа сөйләгәннәреңне башка бер кемгә дә сөйләмәсәң, ул акчалар синеке дип алдадым. Ул башка теләкин тынып калыр урынга үзенекен сөйли башлады. Бу башлаган эшебез зур гөнаһ, моңа ничек бара алдыгыз? Мине дә бу эшкә тартып керттегез. Аның сабыйларча күзләрен тутырып караулары күңелемне бераз гына булса да йомшартты. Ләкин аның безне сатырга әзер тору искә төшеп, ачуым тагын да кабарды. Дәшми калалмадым. Аллаһ барсында күрә, барсында белә. Жизни әфәнде башлап җибәргән бу эштә падишаһыбызның данын таныту өчен икән Аллаһка мәгълүм. Изге максаттан эшләнә бу эшләр. Ат рәсемен тоттырды. Кара. Монда гөнаһ булырлык нәрсә бар. Жизни әфәнде турында кемгә барып әләклисен? Ул дәшмәде. Шунда итеп карый бирде ки, күзләрендә курку күрде. Юк, минем каршымда гап-гади куркак түгел, әдәм актыгы басып тора иде. 12 adam sanap atla da казый башлады идем. Аннары нәрсә? Аннары Жизни әфәнде янына барып, китапны юк итүен үтәрәчәкбез. Әгәр дә акчаны алсаң, барып сатмаячаңга ышанырмы? Ахмак, сәләтсез, ләкин гадел Зариф. Ул ашыгы шундый нәфесле иде, шундук торып 12 адымны саный башлады. Нәрсә белән казырга җыена икән? Тырнаклары беләнме дигән фикер уянды. 2-3 сикрүдә Зарифны куып җиттем дә бар булган кешемә китереп бәрдем. Да шул кадәр катышты ки, үзем дә селкенеп куйдым. Әйтерсең, аны түгел, мине ырдылар. Рәссамнәргә бер дә килешмәгән көч белән бәрдем. Бераз нәс бирегрәк, йомшаграк бәрергә кирәк иде. Зарифны үтергәннән соң, 2 кич рәттән шул каһвәханәгә барып, Миддахның хикәяләрен тыңладым. Рәссам кардәшләр белән без монда еш күрешә идек. Миддахка рәсемнәр ясап диварга элә идек, ләкин ул бәхетле көннәр инде үткәндә калган. Дусларымның берсен үтергәннән бирле башымда кил бер үк уй. Әгәр дә катый, үтерүче булып исемә төшсә, каршымдагы кеше күзләремә карап барысын да аңлар кебек. Йөземә карап, бөтенесен дә аңларсыз сыман. Әйтерсең лә, исемсез өрәк. Рәссамнарның берсе булудан туктап, берәүнең башына таш ыраладырган кешегә әверелеп ярыйсың. Акыллы кешеләр, әйткән сүзләремнән барысын да аңласын, буларның кайсысы мин? Шәд рәссамның үз алымы булырга тиешме дигән сорауга да алар җавап тапсын. Ләкин сер итеп кенә әйтәм, бу мәсьәләне җиңел генә чишәрмен дип өметләнмәгез. Күземне фаш итәрлек бер генә тамгана калдырмадым. Чөнки минем үз алымым, үз өслүбем юк.
турында басып тордым икән? Нигә? Мин белмим. Рәсем генә әйткәндә мин белә идем. Мин аның каян узып барасын белә идем. Эстер аркылы хат та җибәрдем хәтта. Кояш нурларыннан күзләребез камашып басып торганда, карашларыбыз очрашты. Ул шундый матур иде. Тәрәзә капкачларын бикләдем. Һәм башыма менә шундый уйлар килде. Менә тиздән мин аның чәчләрен кулларым белән сыйпармын. Ул минем күкрәгемә башын куяр. Һәм бәхеттән күзләрен йомар. Бу уйларым үземә шул кадәр ошады ки, озаграк дәвам ителсен өчен бу юлы күзләремне йомдым. Бу юлы хыялымдагы кара яныма ук килеп басты. Артыма ук килеп басты. Чәчләремнән, кылагычларымнан, муенымнан үбә башлады. Кытыгым килде. Күкрәк очларым шимердәп куйды. Эшемнең аскы дөньясы ләззәтләнеп тартылып куйды. Башларым әйләнә башлады. Караны куып чыгаргач, әтинең ни әйткәннәре турында сөйләү бик авыр. Сезгә сөйләсәм, сез мине дә, әтиемне дә яратмаячаксыз. Әтием кара белән очрашуларыбызны тыйды, кара баштарак мәдрәсәбезгә, шуннан соң өебезгә үк килми башлады. Истанбулны ташлап китте, 12 елга югалды. Караны шундук оныттым дип әйтә алмыйм. Ләкин тырыштым, шулай кирәк иде, шулай дөрес иде. Ике бала анасы, кияүдәге хатын. Аның каршына чыккан дип уйлаучылар, минем турыда начар дип уйлаучылар, үзләре оялсын. Ишеттегезме? Үзләре оялсын! Ya, нәрсә язган? Шәкүрә ханым, мин дә еллар буе бер кешене исеннән чыгара алмый интектем. Синең ирең турында борчылуыңны, андан башкалар турында уйлый алмавыңны яхшы аңлыйм һәм сокланам. Синең кебек акыллы, тәртипле хатын-кыздан башкасын көтмәдем дә. Әтиң янына сине борчыр өчен түгел, эш буенча килдем. Борчырга башыма да килмәде. Синнән берәр хәбәр килеп ирешү исә шаккаттырды. Синең тәрәзәдә нур булып күренүеңне исә Аллаһның рәхмәте итеп кабул иттем. Синең йөзеңне күрүдә никадәр зур сөенеч икәнен белсә. Шагыйрь язган шагыйрь дип белерсең. Мин яхшырак да язган булыр идем әле. Яртысы Низамидан, яртысы Ибн Зилханидан алган. Мә, илтеп тапшыр буларны Шәкүрәгә. Һәм әйт, әгәр дә китсә, без аны казый карары буенча кире кайтартачакбыз, әйтергә онытма. Шулай ук дейимме? Гаепле бала төсләре чыкты йөзенә. Мин бит кешеләрнең мәхәббәтенә сокланам. Шуңа күрә хат ташыйм. Юк инде юк. Акча өчен йөри дип уйлый күрмәгез тагын. Карале, син Шәкүрәгә минем аны никадәр нык яратканым турында сөйләгәнең бармы? Ник үзең язмыйсың аны? Язмыйм шул инде, язмыйм.
Qarasa nechiklar ettirib bile o'zingda atisingda o'zime qaratasi ekansan ha? Yaxşı kişi bu. Menim yaşdan indi yaxshi kishi bo'lib bo'lsin deydi u. Şegüş Hasan, sen bit kıvıtır vakşa işi başladın mullak da kişini yaxşı yakka bizgahta. Bari gidip taşı. Bari gidip taşı. Nice yıllar boyu hot taşıyım. Hem yolcular bir hayvan gibi sırayla gördüm. Vaşıyık bu kişilerini dilik demelle bari. Dilik işigine koşuyuk bulamı. Koşuyuk. Hem şul vakitte akıllı hem haylakar kişi bilen tanışıklığa tiler idim. Andi kişi tavulsa eğer. Ya, nefse yazgan. Болашақтағы кібік гүлмеңе ғашық. Ay kişisi nerse dip yoza. Yok Ыстыр Хасанның хатларын оқисым келмей. Ничек аның хәлләре? Gazaplana. Ol bit. Sine iləgnəb qaytu turundağına uylamıyanın bütün xiyala bısının kulemen dəlilləb sina iləni. Bu xatны Qara əfəndiyə bir Ыстыр. Yaxşı. Məclis giyimləri, şiir yeflərindən dirildən qüvvətlər. Bayız qolalardan Kitap hazır bulğaç, padişahımız sizni böləklər, həm siz yenədən Venetsiyaya ketərsizmi diyeyim? Bilmeyim kızım, bilmeyim. Zarif'nin ütrüleri beni bir zor kafağa saldı. Düşmanlarımız güçlü. Benim bu halde bulduğumda güç bir alırğa. Anlamadım. Sınır hatının yıtıl tugil bitmine diyeyim. Biz arada kiyevge шығырға керек миңа. Kiyevge шығарға? Kimge? Bu nitken söz indi bu ha? Bu gidiş indi kiyevge шығарға. Milyon kızımlığına koldurıp mı? Yok. Kart atamның bir özün yalğızgına koldurup balalarını alıp çıkıp gidesin mi? Düşümde irimnin ölümün kurdum eteyim. Sizge söyleyeyim mi? Tüşünde yurarmın. İrinin ulüğüne de şanırmın. Lakin bir tanda lene. Kaynakan bilen kaynatan baralar nerseytir. Anam hiç sevunene kazıyda ayırışın delil sırar. Şimdi tilesen tilemesen de kanunlarımız boyunca irhatını salar. İrleri soğuşta yoğalgan hatınlar Üsküdar'a baralar. Ul ise bir nide sıramışa ayırıp uya iken eteyim. Koyan çıktı bu söz ha? Koyan çıktı bu söz. Kim senin zihnini şula şualttı ha? Eğer zihnimni şualtır kişi de bulsa, onun ismin size yetirsiz eteyim. Sizin sözünüzden çıkmayacağım. Kim turunda söyleysin sen ha? Kim turunda söyleysin sen? Bizim yurtqa kirip yürüyüm ol kişi. Yok. Son ol eğer de bir yavuz hayvan bulup çıksa, seni rencitse, balaların var bit uylap karadın mı şul kakta ha? Son kızım sen bit yakşı bilesin benim seni nişek yaratığımını. Kim ol kim? Kim? Seni hayvanı getir isemi kim an? Sen bak uygan edin yanmasın. Kiyevge шығуыңа ризалығым yok. Менің рұқсатымнан başqa қарар қылмассың дейді. Yok eteyim. Sizin sözünüzden çıkmayacağım. Birge yaşarız. Korkmağız eteyim. Sizni yalnızlığınızda kaldırmayacağım.
сүзләреннән башка беркем дә яратмый мине. Бәхетсез тормышымны уйлаган сайын мөлдер-мөлдер күз яшьләрем ага. Ярый әле. Ярый әле сез бар моңзарларымны тыңларга юкса шайтан кыткысына бирелеп Хәйрия белән чалышымны беләм дип әйтә яздым. Ә минем яшьтәге бу кызга атасына мондый сүзләрне сөйләү килешер идеме? Әнигем, жылама, менә күрерсең, әти сугыштан кайтыр. Зинхар өчен сөйләгән сүзләремне онытыгыз, зинхар. Ялган сөйләмәдем. Ләкин барыбер оят. Гүя берни дә сөйләмәдем, яме? Тегин. Сәгатем тақыр-тұқыр келіп, ақшам вақыты жетті дейі. Азан әлі әйтілмеген. Һәм енді рәссам тоқтасының ян башындағы шәмдәріні қабызды. Урамға шықмы шүйдегіне қалып ішлерге шу қадар тіледім ки, хәтті ишікні іштен қадақылап маташтым. Бүтін юлбасар, шағирлер, зорлылар біле. Ақшам намазы жеттім, іштегі жен ва шайтанлар тибіне қытыра башлый. Көкіректегі тауыш Урамға деп ұран сала. Жинлер мені, ұятсызлық, қайыршілік топланған жерге шақыра. Көплер менің пұлларымны мұғжизалы деп салый. Ләкин, бұл рәсімлеріне шул жинлер ярдәмі біле жасағанымны біреу де білмей. Жиді күнірек менің зарифini өтердім. Бәлкі шуның үшінде жинлер шул қадар тибінәдір. Біраз еріп қайтсам тынарлар, бәлкі қысқасы. Урамға нешік шығып кеткенімні сезмейді қолдым. Қараңғы түнде шоптым. Аяқларыма олшықлар сорылды. Тош урамларыны кештім. Жардымдан. Бары тек аяқ тауышларымны ғына ешіктім. Башымнан артылырақ аяқларым мені Жизни әфенде яшеген урамға кетіріп шығарды. Шәкүрәк қайда екен қазір. Шул бір қазақ қына құрап тұрдым. Әгер де Тәбризде Тақбас пышақ заманларында сүретленген кебек. Әлігі йортны қылыш бен икіге yorсаң Шәкүрәнің қайда һәм нәрсе эшләп йөргәнен күрер идем бәлки. Сен шынлап, аңа кияуға шығарға ойлайсың ба? Юға дейім, кияуға шығу ойларынан мен енді көптен баш тарттым. Әгер де шыннан да аңа кияуға шығарға ойласаң, рұқсатың бар. Юға дейім, аңа кияуға шығырға тіллән. Неге? Сіз қаршы, сіз тіләмәген кішіге шығырға қақыл юк. Қара сені ярата. Білем. Kitapқа алынуының сәбәбі сәнғатны сүйуінен түгел сені яратуыннан. Әгер де мені де өтірә қалсалар, bu işni tügəllәү senin üstə olacaq kızım. Başqarıb çıxarmın deyib ant et. Ant etəm. Lakin nişik tamamlatayım min onu? Qara, аңа işlətəcəksin. Sımıl bir tanı sizin bilən işli. Benim niqataşım var. Әйтіп тұрам бит, ол бит миңа, ол kitapны işləuгə senin arqadağına buluşa. Əgər də meni öldürsələr, o şunduq qorxub qaçaşaq. Bu şaqda meni yoğaltaşaq. Siz xəbərləşib durasınızmı? Bulmağanlı. Siz ne söyleysiz etiyim? Қор қаплаған тықырық ортасында басып тұрам. Бұл вақытта орамда жын юл басар қора қамшәрі ялғыз ағашлар ғына. Жизни әфәндінің 2 қатлы йортында дүнияның ең güzel қатын қызы яши. Көз ұшы білән генә көріп қалдым өзін. Қияларға беріліп басып тұрсам да өзім үшін 3 әйбірін ашықладым. Біріншіден,
Жизни Efendi Kara'da hiç korkmuyor. Demek kitapını tamamlarga anga koşacak. İkinciden, Şakure güzelim Kara'ga kiyevga çıkacak. Üçüncüden, Miskin Zarif haklıydı. Bu kitap alınıp barımızda ılı günahka battık. Miskinni de yukkağına ötürgen mi? Qarab turam. Ginnet eshigi ochilib ketdi, hammadan qora kelib chiqdi. Jizni Efendi ana qarashi bilan uzatib qoldi. Anlari qopqani yopib kirib ketdi. Biz ikkovlab uramlar bo'ylab ketdik. Mana qora oldimdan bora yozmishina rahmatli o'zi bilan g'ururlana. O'ylab qo'ydim. Hozirani o'tirib toshlarga nechik yengil bo'lar edi? Mana 8 odam yugurib borib boshina tosh ursin. Barısı da haliki zamanlardaki gibi devam eder. Jizni Efendi meni o'zidan chaqirib oldi. Birgalab kitobni tamomlarmiz, balki qopat güzelim Shakurani da ko'rgan nasib bo'lar. Eshtul xonim, ikki bolasi o'sib keldi. Iri so'g'ishga ketib yo'qolgandan mana 4 yil o'zdi. İşimni yandırgan qınçılık bilen Qara'nın başlışına qarab bardım. Ana, onun gibi baxtlilar vicdan hasabının ne ekanini bilmey, hem bar cihanni o'z yırtıdı bisatli. O her işitni o'z abzarına kirgan padişah qiyafati bilan ginaşa. O bizning ishlarga, abzarda yashaganlarga tubansitib qaray. Tosh olib boshina urasım keldi. Bek keldi. Tıyılıp qoldi. Biz bir xotin qizga qo'shib ikki irat İstanbul'dan Toğlu uramlar aşa atlı birdik. Men onun artından ul menim aldan. Meni bar deb de bilmey. Etler soğuşup yatkan taşlandı uramlar, cinnetli yalagan iski yurtlar, taş meşit, medrese, ziyarat, yaşırın tıkırıklar aşa atladık da atladık biləsiz mi? Men bir tane kuva kelmedim, yok. Men onu kuvatlıydım. Onun her hareketin, emman suluşun, astazından irengen şeker kebek. Yüzüğünü aç. Benim irim var hem men onu kütem. Aç yüzüğünü. Senin irin bir kaşında kiri qaytmayacak. Sen meni bunu aytırga deb mında chaqırding. Yok yok seni görür için. 12 yıl sağınıp yaşadım seni. Birgene tuturup kararga ruhsat etşi canım. Kiyevga шығып әни болу сені тағы да матуррақ еткен. Yüzün şunda өзгерген. Ничегрәк искә төшердең мине. Сағышлана Айдынгүл. Yüzüңні искә төшіре алмағанға. Есіңдә ме? Бала шақта. Хасрау белән Шириннең бер-берсенә рәсемнәрдән күреп гашыйк булу турында сөйләшәйдек. Әгәр дә янымда бер генә сурәтең булса, бәлки шул хәтле газап чикмәс идем. Әгәр мине чынлап сөйсәң, үз-үзеңә ихтирам саклаган ират буларак, сөйгәнеңне үпкәләтмәскә үз-үзеңне кулда тотарга тиешсең. Бераз. Ярый. Монда килгәнеңне берәрсе күрдеме? Юк, юк, беркем дә күрмәде. Монда үлгән Яһудиның рухы йөри. Юк. Монда Шәвкәтнең үлгән мәчесенең рухы йөри. Әтиләрен үтергәнеңне сөйләдеңме? Ул сиңа шулай дип әйттеме ни? Нәрсә дип әйттең? Юк, мин алай әйтмәдем. Мин аңа әти буласы кеше. Нишләп андый сүзләр әйтим ди? Ул миннән син кеше үтердем дип сорагач, дөресен әйттем. Әйе, 2 кешене теге дөньяга заттым дидем. Мактанырга теләдеңме? Мактанып, сөйгәнемнең баласын ашарга теләдем. Мактандың булдыргансың, менә хәзер алар сине яратмый. Шәвкәт яратмый шул. Орхан ярата.
Мен аларның икесенә дә әти булачакмын. Әгәр өйләнешсәк, син монда безнең белән әти белән яшәячәксеңме? Белмим. Син тизрәк уйла, вакытың бик аз. Әти ниндидер хәвефләр көтеп яши һәм ул хаклы. Иремнең канлы тәнен сугыш мәйданында күрдем дип әйтә аласыңмы? Син фарсылар дөньясыннан сиңа ышанырлар. Ярар әйтермен, ләкин мен аны күрмәдем. Ике шаһит табып, иремнең канлы тәнен сугыш мәйданында күрүегезне хәбәр итү кирәк. Соңыннан әтинең китабын тамамлап падишаһка бирү кирәк. Бөтен бәллә шул китап аркасында, җитмәсә Хәсән, иремнең энесе Хәсән. Ул миңа гашыйк. Идән чыгып китүемне белгәч шактый кытырды. Хатлар язды, хәзер яны юк башлады. Хәсән белән бер йортта яшәгәндә, бер-берегезне еш күрә идегезме? Кечкенә генә өйдә яшәдек. Нигә иреңә кияүгә чыктың син? Мине барыбер кияүгә бирерләр иде. Син киттең һәм кире кайтмадың. Юбка ул мәхәббәтнең билгесе, ләкин үпкәчел кеше белән тормыш юк, аңлыйсыңмы шуны? Мин әле дә матурмы? Hayriye, Şakura, başsınız baranda. Мин Җизни әфәнде, Sen kim? сезнең гөнаһлы тыйнак кылыгыз. Менә ничек? Менә ничек икән? Uzayda olamaz. Söyle, nindi yumuş белән килдең? Сез Ben yana koyayım. Bana bu verin. Ama o benim kanlı kızına kadar. Жер шундый куәтле. Кар бөртекләрем юрганым астыма керде хәтта. Беләм, сезне минем нәрсә уйлаганнарым бик борчый. Дөресен генә әйткәндә үземә дә бик кызык. Бәлки вакыт үткәч миңа үземнең йөрәгем үк нишләргә икәнен сиздерер. Йорт бала шәгати генә карармын. Бәлки иртәгә көнгә кияүгә чыгасым да билгеле булыр. Йортка кереп качканчы сезгә тагы бер әйбер турында әйтим әле. Менә аның юләр башкайларына мине урлап китү дигән фикерләр килмиме сиңа? Син мине яратканын, теләгәнен мин бит күзләреннән күрәм. Күрәм һәм кызганам. И мискенкәй, күпме газап чигә бит ичимдәге берәү. Шундый мискин ки, аны жәллисе, саклыйсы килә. Син бераз гына таләпчәнрәк булса, мин бит үземне жәлләмичә бирелер идем аңа. Хәйрия! Фәрхат! Шәүкәт! Бүлмә уртасында әтиемне күреп алдым. Кычкырдым. Чакырдым үзен. Ләкин ул җавап кайтармады. Җан тәслим кылган иде ул. Әти.
Болашақтағы кебек, әтиемні қатты итеп құшақлап, соңғы исін есте қалдырға тырыштым. Әтием. Lakin ol kan astında yatabildi. Baş astında kangını. Bu kabahat katil bütün dünyanı istinasına getirgen. Şiddetinin başında yargan. Balalarım kurmasını şiddetini ıskı yakka mindirdim. Kiyimlerimni alıştırır için bölmeme kirgende balalarım qaytıp kirdi. Qaytıp mı? Qaylarda buldunuz canlarımı? Biz bugün hayırçı garaplarını kurduk. Mine bit kaya kurdunuz. Tavda, alar Hayriye'ge limon berdiler. Hayriye alarga akşa, kar bilen kaplangan idi alar. Mine bit, tağın nerse kurdunuz ha? Meydanda ok atıp oynadık. Bu karda mı oğlum? Ben tuğdum zangar. Yok! Onda barsanız ölesiz. Nige öyle yapıyor? Hayır Selim. Siz ide bulmaganda yırtka bir derviş kildi. Jin bulgan eken ol. Jin babağız yasagan resimlerini kararga dip kildi. Resimlerini kurgan jin kulüp gide. Yarı canlarım siz mındağına oturunuz ya mı? Min sizge hazır жылы ризық алып келемін. Benim gitme. Алайса дұға оқығыз, я мі? Бабағыз тірілсін үшін дұға оқығыз, я мі? Şekure hanım, Dұға оқығыз. Şekure hanım kimdir anda balına odarıp gitken. Ben şişi tugul butler deyge kirmiş. Bir hal buldum elle. Yani işapsın Cizniye Efendi bir de kurin. Oldu Hayriye. Onu öldürdüler. İşimin tesimi öldürdüler Hayriye. Koyda buldunsun sin. Kora bilen indi ulgan Yahudinin yurtundaydık. Kim öldürgen adam? Kim öldürgen? Bilsem nige sana etmey turayım Hayriye. Bilmeyim. Şidesini bilmeyim. Lekin bunun koyda bir kişi de işitmezke tiyiş. İşitmezke. Bildirmezke. Bildirmezke, işitmezke. Bir kişiye de bildirmezke Kerem. Bildirmezke Kerem. Ne işleyemez? Ne işleyemez intihası? Sen alsan sen. Kişek işin sen benim bileminde şayırgan orada birov kilebetini oturup gitken. Hayır, etinin ölümü turunda silerge kirek, lakin şundan soň özü bizge ok ağır bulaşak, çünkü Hayriye. Ul etinin bizning ilenişi bizge karşı buluğun bileydi, onu silep birse bizni oturuşlar deb uylarlar. Tımay canım, senden birni de kirek mi, akşa da altın da kirek mi? Barı şartlarımını ötevgine kirek, anlıyorsun mu? Tыңlayым seni. İki şahit ardında söz bileceksin.
Әгәр мине җәберләсәң, әгәр игә икенче хатын алсаң, шунда ук аерылышкан булып саналабыз. Икенчедән, әгәр 6 ай күрми торсаң, шунда ук аерылабыз. Өченчедән, әтинең үтерүчесе табылганчыга кадәр миңа кагыла алмассың, аерым-аерым йокларбыз. Дүртенчедән, балаларымны үз балаларыңны кебек карарга тиеш буласың. Ират кебек бу шартларны куюыма гаепләмә. Тиз хәл итүем кирәк. Бар шартларыңа да риза җаным. Гайбәт. Икете шаһит табып шафыйчы казыйга иремнең канлы тәнен сугыш мәйданында күрүегезне хәбәр итү кирәк. Шуннан соң аерылышу таныклыгы алып, имам янына юл тотарсың. Моны барысын да бер көндә эшләргә кирәк. Иртәгесе исә әтинең үлеме турында әйтербез, имеш ул үз үлеме белән үлеп киткән син минем коткаручыма, мин исә ялгыз ятим түгел, бәхетле хатын-кыз, шулай бит? Шулай, мин алам сине. Ниһаять, без кочаклашкач кына мин җыйлап җибәрдем. Белмим кара ничектер, ләкин мин бу эшләрнең булып чыгачагына ышанмый идем. Туйга җиккән атлар белән генә барам. Бәгърем ничектер исә шулай эшләрбез дип кычкырасым килде. Ләкин минем матур Шәкүрәм җиңел адымнар белән җыргая барды. Башым кайный, ләкин нәрсә эшләргә кирәклеген бик тиз арада аңладым. Өемә кайтып, бар булган акчаларымны алдым. Бар булган 22 алтын тәңкәне алып, урамга йөгереп чаптым. Күз алдымда Шәкүрәмнең матур яшьле күзләре тора. Алар гел янәшәдә. Гел мине көтәдер сыман. Kolumdan kilgəndə işlərə tırışlarla düzdür. Bir də vuruşulmağız.
Efendi'ni öldürgensiniz. Bu bit sizin tuyuğunuzga karşıydı. Eğer de o seni kişiye sanagan bulsa, bundan 12 yıl elek kızın abiga tügülmene sina bergen bulur idi. Eğer de Jizni öyle kalsa, men padişahızga özüm barıp, ana sen öldürgensiz dep aytaşakman. Yarı. Çünkü sen özün Şakuraga ilenirge tiliysen. Yarı var silep kara. Ani baba ölgen, bu şekillik salkın. Anda barmısınız. Anda sizge jaza kılacaklar. Şakure. Eğer de sen elde bulsa özünü abinin katını ikenligini tanıp yurtuna geri kaçsan, yalgışmazsın Şakure. Yuh Hasan. Yaxşı jazalasınlar. Men jazaladan korkmayım. 2 tapkır sınav geçirgen kişi olarak bilem. Gayipli kişi bilen. Gayipsiz kişini bari tek jazalagandagını ayırıp bula. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما Özüm dilegençe jirlediler mine. Küp sanlı vezirler, divan hizmetkarlar arasında baş qaznaşı Qasim Ağa'da bulgaş, padişahımızın benim ölümüme şınlap bir çılığın anladım. Ölüp barganda qatilinin iş bölmesine kirip çıgıwan işitip kaldım. Soңғы resimni ol ihtimal tabıp algandır. Emin ise ağırtuğa, sızlanılarga tüzüp, nihayet tınışlanıp kaldı. Kıyamet gününeşe şul halatda kalaşakmın. Mında vakit şünşesi yok. Barısı da şoyan ressemnin resmindeki kebek. Bir eserinin pişmaklarına bir-birisi bilen meylenişli bulmagan türlü görünüşler yasalgan. Uzakta en korkunç hükümne kötü. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Jiznini jirlegende аңа bulgan bütün aşyumni, öpkelerimni işke yaşırdım. Meni Avrupa ressemlerinin işin kabatlattırıp intiktirülerin, jafalavların ıntırga tırıştım. Ul bit üzünün yülerik arkasında güriyesi buldu.
Аны җирләп кайтканда башыма бер фикер килде. Тиздән мине Аллаһы Тәгалә үзенә алачак. Мин кабердә сукрайып ятачакмын. Шуңа күрә үләр алдыннан кайбер әйберләрне әйтеп каласым килә. Мәсәлән, балалар. Алар бит галәмгә тиң. Якты истәлекләр, матур малайлар, хатын кызлар, дуслык, гыйратның бик сталары эшләгән рәсемнәрне күрә алу бәхете. Хайır. Сәнгатьне аңламаган кешегә моның бер нинди әһәмияте юк. Иртә таңнан мине сарайга чакырып алдылар. Ничә тапкыр рәсемнәремдә сурәтләнгән сарай мәйданы буйлап бару, үз рәсемнәрем арасында сәяхәт кылу кебек тоелды миңа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Ва алейкум ассалам. Падишаһыбыз бер ел элек Венеция падишаһларына бүләк итеп алып барыр өчен китап әзерләргә кушты. Ләкин моны сер итеп сакларга кирәк иде. Сәләтегезгә күпме генә соңланса да, падишаһыбыз бу турыда ни сезгә, ни хатта Локманга белдермәде. Өстәвенә, Сурнама китабы белән эшегез бик тыгыз иде. Кыскасы, бу серле китап Жизни әфәндегә тапшырылды. Менә шуннан соң аның үлеп китүе очраклы хәл түгел. Жизнине үтергәннәр, ишеткәнсездер, беләсездер. Юк, ишетмәдем. Падишаһыбыз бик таш улы. Жизни әфәнде тулы түгел бит ул. Белеменә караганда тырышлыгы, аклына караганда дәрте күбрәк булды. Бераз, мин бу сүзләрне кычкырып әйтмәдем, уйладым гына. Ничек үтергәннәр аны? Сакчылар башлыгы барысын да сөйләп бирде. Мәхшәр Аллам сакласын. Падишаһыбызның әмре шушы. Бу китапны да Сурнама китабында мөмкин булган кадәр тиз арада тәмамларга. Әмернең икенчесе дә бар. Әгәр дә утыручы рәссамнар арасыннан икән, ул кабахат кара җанны тиз арада кулга алырга һәм башкаларга гыйбрәт булырлык итеп каты җәзага тартырга. Падишаһыбыз һәр ике китапны да тиз арада тәмамларга кушты. Әгәр дә без аларны җәзаласак, аларның кулларына, күзләренә, сәләтләренә зыян салабыз лабаса, шулаймы? Мен исә шик астына алынганнарны арадан тума шишендереп менә бакчадагы бозлы күлгә ыргытырга боердым. Шуннан берәм чыгарып, кайыс камчы белән кайызларга тотынгач, шайтан саукымына бирелгәне түзмәде, тарыды гаебен. Ләкин аларның сәламәтлекләренә бер нинди дә зыян килмәде. Аяк куллары исән, күзләрен күрә, алар үз хезмәтләрен үтәргә әзер. Мин аңладым. Падишаһыбыз бу эшне бер-берсенә каршы торучы ике кешегә юри биргән. Берсе фәрештә, ә икенчесе шайтан. Димәк, заларга падишаһыбызның иң яхшы осталары бит алар. Сез бу рәсемнәрнең кайсысын кайсы рәссам ясаганны тәгаенлап әйтеп бирә аласызмы? Әйе. Каян алдыгыз буларны? Жизни әфәнденең кара атлы кайнынысы бар. Ул китап рәсем эшләренә бик оста. Үтерүче төннәрен Жизни әфәндегә килеп эшләп йөрүче рәссамнарның берсе булырга тиеш, диде кара. Гаепле кеше соңгы рәсемне дә урлаган. Ә калганнарын кара тармар ителгән бүлмәдән җыештырып алып килеп менә безгә тапшырды. Жизни әфәнденең үлемендә кара хәбәр итте, ләкин ни өчендер ул аны бездән 2 көн буе яшереп тоткан. Ә үзе шул арада аның кызына өйләнеп, өенә кереп утырган йортына.
Менә шуңа күрә беренче чиратта шикләнәбез. Қараны бирегә китерергә сакчылар җибәрдек. Біраздан яңа кияүнең өен дә җентекләп тикшереп чыгарбыз. Аннан соң исән калган рәссамнарныкында. Кертегез караны. Син утырдыңмы Жизни әфәндене кабахат? Син утырдыңмы сөйлә? Сөйләсәң бүтән газапларыңда бер юлы бетәр. Сөйлә. Юк. Алайса кил. Белмим. Җибәрегез. Тынычлан улым. Олар сине сынап кына карадылар. Безнең миһербанлы падишаһыбыз әлегә сиңа кагылмаска кушты. Сезгә, Госман уста белән икегезгә 3 көн эчендә үтерүче кабахатны менә бирегә алып килергә боерды. Әгәр дә падишаһыбызның буйрыгын 3 көн эчендә үти алмасагыз, җәзалауларны сездән башлаячакбыз, кара әфәнде. Сезнең барлыгы 3 көнегез бар. Алар менә шушы югай бирләр өчен бер-берсен үтерәме? Ничә еллар остахана белән җитәкчелек иткән бөек остаз бит сез. Рәссамнарыгызны 5 бармагыз кебек беләсез. Нәрсә бу? Әйтегез, кем ясады? Кем эшләде бу рәсемне? Нәрсә дип? Мәрхүм Зарифны кыйдан табып алганнан соң, аның тол хатыны кисәсеннән шушы рәсемне таба алган. Сакчылар минем артта килгәнче хатыным кайтып керде. Ул Калбия ханым белән очрашкан икән. Зак кына ялварганнан соң гына Калбия ханым менә шушы рәсемне биргә риза була. Әфәндем, мәрхүм исә бер кайчагында атлар эшләмәде, шулаймы? Бәхетле бала булып тугансың син, улым. Беренчедән, хатыныңның сакчылардан иртәрәк кайтуы. Икенчесе, менә сине тикшергәндә шушы рәсемне тапмаулары. Тапсалар, харап булайын. Алла шаһид. Мин аларны рәсем ясарга өйрәттем. Ә кеше булу үзләреннән тора. Я, атны ясау. Моның өчен ат рәсемен 1000 мәртәбә кабатларга кирәк. Шунда гына останың кулы әкрен-әкрен күнегә башлый. Хәрәкәтләр җиңелрәк бирелә башлый. Сәләте ачыла. Һәм ниһаять ат рәсеме Аллаһ тарафыннан яратылган атка ошый башлый. Ләкин көтмәгәндә рәссам үзе дә сизмәстән ниндидер бер тамгасын калдыра. Ничек? Шулай. Менә кайчагында шушылай менә. Карагыз. Менә кыш канаты. Ә кайчагында агач яфрагы. Кай вакытта шук-шук чәчәкләр. Буран тишекләре. Әфәндем, карагыз әле. Бу атның буран тишекләре бигрәк сәер. Ниһаять күреп алдың. Шулай бит. Шулай шул. Менә ат борынын сәер ясаган. Димәк, безгә хәзер оста ханәдәге бар рәсемнәрне карап чыгарга кирәк. Юк, кирәкми. Мин үзем дә, шәкертләрем дә, гомумән остаханәдә бер кемдә ат борынын менә мондый итеп ясамас. Әгәр дә без рәссамнарны ат рәсемен тиз-тиз ясарга мәҗбүр итсәк, алар аны нинди китапка ясаганын белми калса, менә шул чагында рәсемнәрне карап, үтерүченең
kim ikenin biliriz. Anladın mı? Hı? Bugün min argama. Tikkine basıp durmap duramağız min gasırlar boyu harekette. Min yav kırların ura buzam. Padişah kızların tuyga uzatam. Kitaptan kitapka kuşam. Seni şulay yışkına resimge düşüreler. Nindi hisler kişi samını maktiler. Abid kim ol ressam? Hatun kız gibi ide oturgan soğuşun nerse ikenin de bilmegen. Kişi anlan şunusu. Neyse. Bizning tikkine basıp turganımızını kimgine kurib algan da kimlergine resimge düşürgen miken. İşigimde kalkan kişi padişahımızın yarışıqlarını dönsüledi. Atını mindən de yaxşırak kim yası alsın? Şunduk kulum kalemge urildi hem alğa tara susulgan ayaklarından yası da başladım. Mehabbet aygırını yasağında üzüm de güye başka bir ressemge evrilem de kuya. Niye koy bir ressamlar atını kurmitirip minlerce suretlerini çırap deyip maktanalar. Hem niye alar? Allah kurgan resim çırıga tırışalar. Üz kuzrizler bilen kurgan düşürmeyler miken. Hem mındı düşürü Allah bilen yarışı tügel miken. Hem mındı yarışı dinsizlik tügel mi? Bir tanesinden köp mü tulisiz eytiniz hem min sizge dünyadaki en yaxşı atlarını çırıp birimin. Bir negine tügül bir nişani. Kızık. Mında yarışımız durup padişahımız aklına kayan kilgen ikene. Nige bu oyun beygil kirek mi? Ustahananın en salatları samimiyin. Padişahımın özü de bile. Tamşıda işigim yok. Başka bir kimde. Benim kadar yaxşı ettirip yasay almaz. Padişahımızın hazinesine kırıp en yaxşı resimlerini üzüme çırıp aldım. Mine birisi işke de yarap koydu. Bari tek en matur argamakını yasağında gına min üzüm bulup kalalam. Gerat hemşiraz ressamları Suk rayonunu Allah tarafından bölek deyip sanağanlar. Büyük usta Karaveli bulay degen. Şun ustalık kuzli ressamının dünyaya sukurlar şakarı alıp bülüdü. Kure alasın mı sen yok mu? Senin kolun gel bir resim yası ala. Hem bir kendine ol kuzun yımğan kiliş. İskitkiş bir at suretini yasap koyga. Padişah anın hürmetine meclis uyuşturgan. Anda siylevşi meddahlar, telsiz bulganlar, oynavşi muzikantlar, şükraklar. Şimdi etini kurdum. Ninedir seyreyi birler siledi.
Şanı sen ötürgensin. Onun can taslim kılgan vaktinde biz ikav idik labası. Hayır. Lakin onun özün gine kalığını bildin. Bilmedim. Hayriye bilen balalarını sen özün iyiden çıkarmadın mı? Hı? Demek Ester bilen Hayriye gine bile ala. Kim bilirge mümkün özün uylap kara. Baxıtsızlıklarımın sebebi dersene. Niye ben şimdi baxıtsız ikene? Sırar için ağzımda açam lakin tavuşum çıkmıyor. Şulay. Bolaşaqtağı saf ihlas qara tugrindi sen hazır ha? Ул saf ihlas qarаны 12 yıl elek әтегіз bilen öne şu yurttan kuup çıgardığız. Eğer etiga uş itip miga ilegesi iken kutlayım. Uz digenin ayırıştın. Ve şuna bağlar yoratmıyor da indisin. Bilem iştip tırdım. İkevleşip uşiklediler. Tutup kıylaydı. Kağılıp kına kara. Bitirrem insin. Ya, gel, duğmasın. Belki yatağına bir koyşanda yatmayacak. Nikahımızın resmi deyip tanımamışlar var. Yatar aldığından terezetiminde Hasan'ın ayak tavuşlarını işittim. Hayırım bilen yaşaganda onu yer şişitirge turu kildi. Balalar da onu yarata. Yavuz ol. Kızıl saplı hanjeri var. Mine şundan saklan. Aa. Etiyim isen şakta yırtımızga kurkak pisi kibik kireydin ha. Hazır bizni meskaraliysin. Elek, yerim bulmaganға mıskıl iteydin. Hamjelliydin. Hazır etiyim bulmaganға jellisin. Şunağına bizim bilensin, şunağına. Hayır, karagılı, Şakura hanım, ne seviyorsun sen? Sen özün şunlarga şanasın mı? Mehmet senin için bar narsa kadar ise. Ya gel yat yanıma, hatınım bu. Senin oturuşusun koşan tabalar. Senin hem Ester yerdeminin barısında aşıklanır. Osmanistan'ın ihtibarı hazır şu otlarda. Osmanistan. Etiyimnin kan düşmanı. Osmanistan yerde biteymiş. Etiyim miskin kayım ondan üstten gazap şigadır indi. Gazap şigadır miskin kayım. Yarı buldu. 12 yıl uzgaç men qaytdım. Sen mena ümmet birini. Ya etdi işte meniki bulurga tilemeysin. Sana kiyevga шығырға мәжбүр болдым. Шүтәсің, мен мәжбүр болдым. Мәжбүр. Игізге келген бар рассамларını білесің. Ey canım, kim ettiğini ötürdü seninше? Tuğundum. Gidelim. Çıkıp gittim. Bayezid başına girdim, taharat aldım, namaz okudum. Bağladım üzüme. Gayre vakti. Bunu şart dedim. Sizdir mi yine yüreğimden Şizni Efendi'nin urnun olgan Osman Ustas. Yurtuna gittim. Ondan bir gelip
Padişahımız sarayına gittik. Yıraktan biz eski resimlerde kebek derviş hemenin tuğra müridi bulup görüngemizdir. Yok. Нәрсе yok. Bu resimler arasından ötürüşün tavuk bulmayı. Şiz taşlangan, bir nindi tamga kaldırmagan. Şu şak padişahımızın art koyakta basıp durgan jaldat esке düştü. Lakin kinet bulma nur bilen tuldu. Hem hiç kütülmegen vakıga buldu. Bulmamızga büyük padişahımız o'zi kirdi. Merhum jiznini bik yarataydı. Бар bulgan батырлыгын жыйып, Жиһанның султанына, безнең җитәкчебезгә карадым. Ya Хода, нинди мәхәббәт зат, нинди көч, нинди куәт, һәм ул минем белән сөйләшә. Шундый дулкынланdım, хәтта birazga онытылып та киткәнмен. Айнып киткәндә, Госман устаз ихтирам белән, ләкин бик каты итеп сүзен әйтә иде. Padişahım, men özümün şakirtlerimni 5 barmağın kök bilem. Lakin mındı resimni kurganim yok. Mındı resimni yasavşı usta boş yerlikte tulmay. Nişik indi? Sizning to'g'ri qillarınızı o'tirişi ul yönsizni tobar için vaqiqaga tiranroq qararga kerak. Büyük padişahım, menimcha ul burungi ustalarning için şul kadarı tiran irengen ki sarayda qolgan kitaplarını qarab chiqsak qina resimning hujasini topa olurmiz. Xazinege kirarga tilaysizmi? Ayye. Aldığımızda yatkan 3 resimge karadım da oylap koydum. Şulay etip birden bir şaküremni büten kuru almam. Onun bilen bir tinde uzduralmışana ölüp gidermin. Çünkü hazinege kuru. Padişahımızın hatınların kuru kıvı tıyılgan iş idi. Ya nişiksin? At resimlerin dikişirip tadı aldığınız mı yine? Ben bir şundu anladım. Bir indi de beygi tuğul bu olar uturuşunu izliydi. Resimlerimden miskin zarifte kalganım yakışı bileydim. Hazrin yüzümünü kulga alıp başka bir resim yasarga kireğiydi. Hem ben nakşula işledim de. Bu belek. Zeytun.
Бақытыңыз бар екен. Бүйік падишахыбыз өзі сізге хизмеге керерге рұқсат берді. Менің үшін бұл кітапхана туған негізім кебек. Осы кітабына көрісіңіз келе, барысында көрсеттірмін. Қазір ішімізде ішке қарабыз. Біздің араттан ешіклерінен қырлап ябыштырырlar. 12 сағаттан ешіклер қабат. Ішілер хам біз ішімізде шығарға тиіш болабыз. Падишахыбыз ескертуімні сұрады. Осман ұстаған не бары? 3 күн берілген иде, мені 1 күн үзіп те кетті. 2 күн қылды. Бізге мұннан 30 жыллар элек мәрхүм Сәлим Сұлтанға бүләк етілген мәшһүр Шаһнама китабы керек. Көз алдымда бейік ұстаздарымыздың мәңгілік жәуһәрлері. Әне қарағыз, нинди güzel тупыл ағашлары, бір-бірсін яратқан ғашиқларның нәфис құллары, гәүделерінің зифалығы турында әйтіп тә тұрмым инде. Янларында шарқышларының шатлығын, бәхітін көрсет алған Бұхаралы Лұтфи рәсмедір бұл. Әміне бұл рәсімнен нұр бүркіп тұра. Мұндай рәсімне бейік бекзат қыра ясы алыр еді. Бұл рәсімді шиғрият, шағирлік бар. Біздің үшін сәнғатта мәғіне образдан üstünürek. Hazır ise İtalya resimlerine yerip, мәғнелер dünyası, obrazlar dünyası bilen almışındı. Padişahımız Cizni Efendi'ye yakın. Cizni Efendi yok! Onu bitirdiler! Мен мұнdan bir qayda giderge jiyinmeyim. Tülü o yeresimler kadar çıkaşapmın. Yoksa padişahımızın emrin uti alma. Ey Allah'ım, sana neyimdigine rahmetler etsem de az bulur. Ular aldından mina şunday izgilik kıldın. Sen var hem birgine. Bana şu kitaplarını korap, dünyanın maturluğun, Yemen kurriga nasip etkensin bit Xudayım. Uzoq qana yürü turgaç, taşlandık dervişler yurtuna kelip çıktım. 40 yıllık bu dervişler yurtunun içinden yüze asıp gitkenler. Kişilerin, ölülerinin canları jıyılışkan bu orun benim için. İstanbul'da birden bir tane şeride. Dervişler yurtuna uzıp kirgeçte birinci şiratta yeşilip koygan tizgimni çıkardım. Resim toktasın tizlerime aldım hem
Жизни Efendi'nin kitabından alıngan so'nggi bitni taqtaga qo'ydi. Bir yasalgan resim üstüne nişik yana suret tushirib qiziqtir sizga, bu Begonzal. Bu Begonzal. Hazır. Жизни Efendi biz yasagan ağaç, at, akşa, şeytan, hatın kız, dervişler, itler, ölüm resmini şunday ittirib o'rnashtirgan ki. Aytirsinglar biz kitapqa tugul. Deraza osha boshqa bir dunyoga qarab turamiz. Avropalılar mana shuni perspektiva deb otiydirda endi. Bu dunyoning o'rtasi bo'sh edi. Men shundoq anglab oldim. Padişahımız surati naq mana shunda suratlanarga tegib. Men sizga shuni aytirga tilayman. Qachondir biz rassamlar bir-birimizga tug'anlar gibi edik. Hozir endi barisi da intilib bora. Buyuk ustoz Suqrayir ular oldimdan mana bulay degar edi. Bizning padişahımız so'nggi yillarda gilshingila boshladi. Yavuz ilbasarlar ilimizni bosib olg'ach, mening ustaxonamni jimirlar, kitaplarımni yandırlar. Bütün ko'nglim, canım bilan ishlagan resimlerimni hurlarlar, misqil ederler. Yo'q, mening buni ko'rishim kelmaydi. Qarabız. Kitap işinden ne kelib chiqdi? Bu tikmaga tugul. Bundan arımayın. Bir kimge de hizmet etmeyecekmin. Büyük bir zat nişik işlegen bulsa, min de şulay işleyeyim. Жизни Efendi söylegen Avropalılar nişigirek yası ikensin bana. Buna kışın kasım yok. Bu hallerini kabat isket çürürüm. Kısım Araslan'ın karşısızı hatırımda uyulup kaldı. Eğer de büyük ustazlarını yana sul bilen resim düşürge mecbur etseler onlar ikilenip durmagan. Şunduk özlerin sokratkanlar. Efendim, mine bir dua oturasını. Mine bir dua oturasını. Sile, anda tağın nerse suretlengen. Şiim sanatını yaşagan, lakin özümüzdekiler işlegen kebek. Kesilgen burunlu yurgak üstünde mınsu keleş otura. Yanında bara tırgan yan sakçıları anık yav yanında alıp baralar sıman. Bu mınsu keleş Şiimden bulsa gerek. Efendim aytınız kim?
Kim işledi bu at resmin? Büyük ustazlarımız bugün gün çıkış, irtege gün batış kanunları boyunca resim yasağını üzerine hurluk dip sanağınlar. Yanımda kurasım ki la, iki kadeletine nikahlaştık. Evet, ben onu 12 yıl sağırıp yaşadım. Ertekiz kim yasadı bu at resmin? Mangullar at tizrek, uzağırak şapsın için burunun yarım şibere tırgan bulganlar. Yılasanın şunday. Mındı resimni yasavşı usta birgine. Ul benim şakirtim. Efendim, kim? Kim o? Zeytun. Efendim, ben bundan gitsem ruhsat edersiz. Var, git. Halkımızın asırlar boyu yaşayan hazinesinden bir diz duydum. Göz karasınday kadirlep, öz balamday siyip üstürgen ressamların mine milli sanatımızı sattı. Padişah şivay dileyip ilhamlana gün batış ressamlarına yerip olarca yazı başladılar. Padişahka tügel uz senetine uz milletine hizmet etkendegine bizge içma eksiklerim açılır. Yoksa bir zor hata kılavuz bit. Xuday bizni kişirmez. Yok. Yaşaysam kilmiminin, yaşaysam kilmi, min mında ulaşacaktım. Euzu billahi Hazinesinde şunday salkın idi. Uramdagi sovuq yazg'is sof havo bo'lib tuyuldi. Yig'ime yugurib qaytganda yuragim shoshib tiylaydi. Oyoqlarim yerga tiymay. Alla qapqa shig'irdoqdan alla 12 yil yolg'iz yashagan kishi tiyimlov bilan uyda bir kimda bo'lmog'ini sezib oldim. Lekin kinayat ortqa uramdan indir so'g'ish tovushlari, jilovlar, qilich shing'i eshitilaydi. Ey Meddah efendi, sen tilese kimni ko'rsata olasın diler, xotin qizdan qola. Yenisi men ularning narsa ekanini de bilmayman. Qopma qarshi fikr aytasim kelar. Beki yaxshi tanishman. Onlar bilan, mening durtisi bilan hatta uchrashganim da bo'ldi. Birinchisi merhum anam. İkincisi tuğan apam. Üçüncüsü abiminin xotini hem dördüncüsü anısı o'lib da ketgandir endi. O'zimgina qolgan chiroqlarda men mana narsa ishlaydim. Boshda opamning tusli ishga kulmagan qo'ygan. Shu vaqtda onam kabi hisli bo'lib ketar. Mening tanam bo'ylab jili yugura osh suv pishirib
bütün dünyаны aşatasım kile. Hatın kızga örilgeç miydim? Küşlü bulasım kildi. Şuluk vakti kızganığa da muhtaç idim. Küşlü, yaşiber, akıllı yigitnin mina ulep gaşık buluğun tiledim. Lakin bulaşak yavundan biraz kurkadaydım. Min kullarıma bilezikler giydim. Yüzlerime innek sürttüm. Apamının yeşil külmeğin giyip, şeşlerimni yavluk katırdım da kızgı karşısına girip bastım. Da! Şakatta, benim göz karışlarım, kirpiklerim, nak, hatın kızını kıgı. Şundan da men bir kişi ber hatın kız buldum. Gözümni şunday baxtli deb his etdim. Muhabbet hem sanat jırşısı Kubelek efendi meni resimge düşürdü hem buna men sizning oldingizda. Benim ko'nglimni baribir narsagina burishdi. Xotin qizdan ayirmalı etib meni bara erlardagina bulatırgan ag'za ayırıp durdu. Şu hallerini Erzurumlular işitseler bikme koşulanırlar idi. Ne işindesizmi? Siz Nusret Hoca'nı bilesizmi? Ol ilengen bulsa da xotin kızlar bilen kızıksın mı? Yaş malaylarını bik yaratadı. Bir şiber yigit onlardan şunday sası iskile dip söyledi. Nek ayu kutinden gibi abu itige. Min Barutxanali Hasan Çelebi taxallüsün kubelek. Gelip kirgen yerini kurgaçta anladım. Erzurumlular kardeşimiz Meddah'ны ressamlarını ötürge kelgen idi. Uramga yigirip çıktım. Jimrüşçilerge qarap qatıp kaldım. Qaşarga küçüm, soğuşırga batırlığım jetmedi. Kahvahanaga öttüm. Jimrelgen kahvahana biz boş kalgan idi. Saat sabah kıpılçıkları Pıyala vatıkları arasında ıngıraşkan tenler yataydı. Meddah'ны iki kişi kolundan tutkan arada başkaları da kıynadı buldu onu. Onlarını onun hatır kız bulup giyini dilertti. Sen mingine ala işlemedin. Başkalar da yasap divarga alaydı bit. Meddahlardan da hikayesini anlataydı. Jizni efendi için atını kim işledi? Turna biledir anısın. Ul tekkebir nadan gaybetsiz yaşayalmay. Uzuk yasağandır ali. Min Musavir Mustafa Tahallüsüm Turna Ressam kardeşlerim bile montaj yılı bu turunu hem hikayeler tırnağını bik urunlu deyip sanıyorum. Şulay bir vakit şayarıp kına et resim yasap ilgen idi. Emiddah şul resimdeki et bulup kullanıp sileşe başladı. Bizge aşağıp gitti şundan sonra her kişi gelip yana resimler ile başladık. Şayarıp kına şengen işiydi bu. Emiddah şularga yana hikayeler uylap çıkaraydı.
Син. Эй, син қайда? Мұнда кел. Кел мұнда, кел. Нәр сонда қатып тұрасың? Сізден айырмалы боларақ, мен тіге күшіктер қахуаханаға бәріп кіргеш қашмадым, суғыштым. Мен мұсылман рәссамлар арасында біріншілерден болып, өз көзлерім білән көрген суғышны сүрәтледі. Osmanlılar arasında birinçisin. Lakin Müslümanlar arasında Kazvin'daki Cemalettin birinci. Әлбәттә шулай. Шулай. Синнән дә яхшырак белүче юк инде ул фарсыларны. Кара әле, бәлки син үзең бер гизүче дәрвиштер әле. Бездән генә яшәрәсеңде. Әгәр шулай була калса, син сатлык җан. Белдеңме? Әдәп актыгы. Әлешим Валижан Тәбризле рәссам. Тәхәллүсем Зәйтун. Фарсисталарның сәнгати алымнарын, кануннарын сездән яхшырак беләм. Жизни әфәнденең китабы өчен 2 дәрвиш агач үлем рәсемнәрен төшердем, ләкин соңгы рәсемне мин урламадым. Алай гына да түгел, Жизни әфәнде ул китапны миңа тамамларга васият итте. Әйдәгез хәзер барыгыз да дәрвишләргә ташландык йортына барабыз. Сакчылар анда кермәде. Әгәр анда да берни таба алмасак, димәк үтерүче безнең арада түгел. Яшь кияүбез караның томала күзләренә карагач та, аның дәрвишләр йортына барасы килмәвен аңлап алдым. Әгәр дә рәсем анда булмаса, димәк, үтерүче рәссамнар арасында түгел, бу очракта Кара әфәнде үзе жазаға тартылачак. Яшь үсмер малайга охшаган күбәләк. Сөйкемлелеген әле дә югалтмаган иде. Рәсем сәнгатендә генә түгел, башка сәләтләр эчендә Сияны Госман уста дияләр иде. Һәм инде әлбәттә тәкәббер надан Burnu atıra karşımda. Kuluna hançer tutkan. Bu kürünüşke karab. Gülesim kilip gitti. Üzümde kütmegende. Geyde, diden. Sana resim kayda! Ömürlükке uyulup kalgan mizgiller bular. Bu rəssamlar benim kardeşlerim bu mizgilde üzülüp siyaydı müzlerin. Rəssam bu nindi zor bəxət. Жизни әфәнде өчен атны син эшләдең. Госман уста синең кулыңны таныды. Ә минем үз кулым, үз стилем юк. Стиль булу, утыручы булудан да начаррак. Госман устаның сез иң яраткан укучылары. Качып басып кына Жизни әфәндегә ярдәм итүегезне белгәч тә, кайчандыр Бихзат уста кебек менә шу энә белән күзләрен чыгарды. Соңгы рәсем кайда? Синең дә күзеңне чыгарыргамы? Әйт, кабагым! Barısı da ötkende kaldı. Yakır çoklar. Ertə tongdan тұрып buymaya жылытылар. Яшіләнилерімізден хайрылу ғазабы. Госман устаның сирәк кенә булса да мактаулары һәм шул мактаудан баш әйләнүләр. Сөйнә-сөйнәйгә кайтулар. Барысы да ötkende kaldı хәзер. Rəssam, kardeşlerim, gözlerime kan tula mı? Üstüsün juyda mı gözlerim? Gözüne diyeyim. Karanlığa alay tez düşmez. Şanı Gısman ustada. Gözlerin sokarak kaşkına tonum aldı teki at resimin. Bulay bir nide bulmagan kebek.
Әйе, әле бәлки көннәрең, айларың, елларың бардыр. Барысы да Ходай кулында. Сөйлә. Жизни әфәнде, соңгы рәсем турында Зарифка сөйләгән. Зариф аны миңа сөйләде. Имеш, зур гөнаһ кылабыз икән. Рәсем тулысы белән көнбатыш осталары ысулы белән ясалырга тиеш. Сурәтләнгән дөнья Аллаһ күргәнчә түгел, адәм баласы күргән кебек тасвирланачак имеш. Бу исә зур гөнаһ. Рәсемне яшерен рәвештә генә ясыйдык бит. Һәр кайсыбыз айрым-айрым пычмакларына сурәт төшерде. Ләкин Жизни әфәнде соңгы рәсемне тулысы белән беркемгә дә күрсәтмәде. Юк. Күңеле безгә гөнаһ кылу хисен, курку хисен, зурымлылар түгел. Беренче чиратта Жизни әфәнде үзе салды. Мәрхүм Зариф шуңа ышанды да. Шуңа күрә икесендә үтердеңме? Жизнән куркак булу өчен үтерелде. Әле мин дә җибеп төшеп. Жизни әфәнде, үз ысулым, үз үслебем, стилем бармы дип сорадым. Әйтерсең, минем өчен мактау сүзләре инде бу. Бер яктан карасаң, стиль булу түбәнчелек юк инде, югала ярамый. Икенче яктан шайтан кытыртып тора. Үз кулым, стилем үзенчәлеген булуын телим. Ләкин һәр бер кеше яшерен генә телим моны, яшерен генә. Тырна. Стиль булу. Йогышлы үтмәс берәр авыру мәллә ул, Әгәр дә шулай була калса, беребез дә каршы тора алмаячакбыз бит бу шигырьгә. Моннан өчен кеше үтәргә кирәк идеме? Юк. Күбәләк юк. Бары тик иң оста һәм сәләтле булуың җитә. Болашак достарымның йөзендә суклану, көнләшү һәм рәссамнарга хас курку күрдем. Алар миңа гөнаһка баткан бәндәгә ачулана иде, ләкин шул ук вакытта көнләштеләр дә. Кеше үтәргәнгә түгел, менә мондый портрет ясаганга үземне иблис итеп тоям. Шайтан коткысына бирелеп, эшнең ахырына җиткергә теләдем, ләкин күрәс. Үземне ясау өчен хәтта миңа да сәләт һәм осталык җитмәде. Үземне үземә ышата алмадым. Мин инандым. Авропалылар кебек ясау өчен, авропалылар кебек күрергә кирәк. Бөек осталарыбыз юлыннан дәвам итсәк кенә яхшырак булыр инде безгә. Ләкин һичберегез моны теләмәй. Авропаларга охшатып, алардан күчереп урлап ясыйсы гына кала инде. Өстәвенә күчермә астына сөйнә имзабызны куйык. Бөек бабаларыбыз, бөек рәссамнарыбыз җиһанны Аллаһ күргәндәй сурәтләп шәхесләрен күрсәтмәү өчен имза куймаган. Сез исә шәхес булмавыгызны күрсәтү өчен имза куйыгыз. Син үзең
үз сәләте белән яшәргә теләгән гадел рәссамнарга монда урын юк. Hindistan şahı Akbar en sәләтле рәссамнарны үзенә җыя. Шунда тамамлаячакбыз китапны. Güzelim Şəkurəni sənə бүләк итә. Al. İstanbul'dan китүем. Ibn Şakir'nin Mongollar қолына қалған Багдадтан китүем төсле булачак. Akbar Xanның ustaxanalarına kadar iltesi karab. Irtəngi namazdan soң қозғалır. Күзләрем әлдә күрә. Вакыты белән аларны сыртып алам. Янакларын буйлап 50 яшь, 50 кон тама. Егерме 5 ел гомеремне алган ustaxanaga соңгы тапкыр кирип чыгарга теләдем. Ишекләре ябык. Кинәт миңа берәүндә кичкенә вакытта әнием ашыкны алдым дия иде. Ашыктым. Муеным сызлый. Селкенә дә алмый ятам. Әнием. Мизгелләр озынайды. Мин аңладым. Хәзер мин вакытны мәңгелек рәсемендә Әтинең китабы тамамланмый калды. Хәсән Истанбулдан китте. Осман уста үлде. Аның урынына Торнаны баш рәссам итеп куйдылар. Күбәләк уста гомеренең соңгы елларын келәм буяуга багышлады. Иртән тәрәзә янына килдем. Шунда канга батып беткән, яргаланып беткән берәү каршыма килә иде. Аның кара икәнлеген сизеп алгач, кычкырып куйдым. Кулларыннан иске кагаз исе, чәчләреннән китапхана исе килә иде. Шия төсендәге яраларына иреннәрем белән кагылып узганда